Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Nazirah binti Muhammad Khairul Azran dari Kru TV PSS Smart Channel. Hari ini berlangsungnya Majlis Pemantapan Kru TV PSS di PPD Jerantut. Bak kata orang, sharing is caring. Jom kita saksikan. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch, give me everyone's favorite girl. Bersama saya, Siti Aisyah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jerantut. Apa khabar saudari? Khabar baik. Apakah yang anda dapat dalam bengkel pada hari ini? Apakah yang saya dapat dan saya pelajari daripada bengkel hari ini merupakan satu kesalahan apabila menggunakan kamera. Dan lagi satu, bermain dengan raut wajah apabila sedang diinterview. Itu saja. Oh, terima kasih. Sama. Akhirnya, sampailah kita di penghujung video ini. Sebelum berakhir, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye!